Z'abantu kana kandi n'ibirabiri na bibiri by'ukwezi kwa gatanu 2025 Simbarahanga awayone wasibana okoreza ishaha kandi bakanisha short network mpaka rishahina tuba twina KITUZI Farm Company Limited barakutugambira ibirungi bya KITUZI drink. KITUZI drink n'abakikora mu bintu bishatu ubuki ubutuzi hamwe na namajani. Nawe Negrea mpaka rishahina kandi of course ni nomujanye ku rugo muri KITUZI Farm Company Limited Uganda Victorious kandi marketing n'ingashi marketing supervisor wa Western Region yon. Nyishati zatumwakire nabanyuma turamusyeho kandi atugambira ibirungi bya KITUZI drink. N'abakira mwena ativi West mukurikiye wa mirimo yona y'imwakorera izoba n'ikintu kirungi munyonga ntati bakora nomanya bibi negira atarikora no kwatarirya so mwibale munyonga ku bantu mwagenda mwaza korera izoba abarire tubashabira nti mukama bakoreki amani marungi abafera nshasha nimwe kandi mwena abene babizo byona nke byensi nimwe dushabantu mukama abagumye abahereza amani ebizibu mbirabe muje so mwasibaje kapamenti mwasibaje mwatahaje abakiri mu muhanda ni mu wikeyo jembweno Yabane mnonga Victorious kandi ubwo namujanye ku rugo muri KITUZI Farm Company Limited abana abantu bakutukora cyo kunywa cya KITUZI drink ninjirano kireba hameza yitu akacupa kana kashiringira kumizonka kubuduka yona buri supermarket ubuduko baheriro ku mcharo nakashiringira kumizonka muri Victorious abaturebegisha haninga shabaheza kuteka hoti vegisha tugambire KITUZI abakubasa kubana benda kutandika kushubura n'abatandikira KITUZI ngoko bagamba nishiringira kumironga hato mushubuzi notangira box mpaka box zone zo kwenda zona so abashubuzi ni bingi munonga aho ari kugira nyiwe nyenda kwiya KITUZI company then hari kugira nyiwe KITUZI hina gishanga bona ninkora ki nishobora so KITUZI tujina factory zitu zizwentuha cyabasenene Bushenyi district ni tukora ka KITUZI kitu so when ari kuba nayenda ndi ono yenda affiliation ya factory niwe byanje nyenda kubiya factory toroho wasa kutwicira twine namba zetu hasinzazi nzabarabaho wasa kusteraho kana bane za kuzbashomera later on kunka kandi either way twine abashubuzi bingi tukwita ba stockists akugura mu bwingi then nabo bakashubuza abandi kandi kirungi waba olyokwe ori kwenda kushobora KITUZI mu bwingi ako ashubuzi bariyo oyine capacity yo kugura ngoda kumanya aho ratandikire itawa choose to be very flexible kandi kirungi ntuje mu maduka ganyu okwo nyina yimukora ntuje yo buri izoba tubareba abashobozi bitu tufuna kushaba supporting so wano yenda kutandika kugura KITUZI uza kutera nambezi 0 mushanju 8 mushanju 30 50 0 jo washangeri bize notere nambeje ndijo 0 mushanju 08 mushanju 30 85 ashatuneme alternative nsa kutandikira amushubuzi mutayi wawe abakora ki abagura bwingi kana akosa kushubuza kana bay kozachi ya factory yenyine akabay karungi for example umurimba rabo muri Mbarara omusite twiremo mukazi na umcyara na mwita masa Liverpool House aine KITUZI yona eyori kwenda omuri Katete twiremo amandanira awano wabori hipi kaka police Katete mbweno eka waho na keza KITUZI yona eyokwenda so twina Steven nawe ari Katete KITUZI yona eyori kwenda najukereza wargo muri Mbarara waza bwizibwera hadiyo kakuru aine KITUZI yona eyori kwenda imakwenda igana akwenda 2 ni wari kwenda emwe akwenda 5 zona zine twine mu baramu mutembeyi stiyo mbwizibwera nawe nakeza KITUZI yona eyori kwenda twargo mbwizibwera twaza rubindi hariyo Sarongo aine KITUZI yona eyori kwenda haza abantu bakeza akabeyi karungi ka factory ekirungi cyo kugura KITUZI mu bwingi ndikushariraho mbweni twakushara woni woshanganti no guza batayi bawe kana utabasera akoko bora kusera omuntu ofina bakastoma bingi kana aho bakwesigaje so abantu bona abo ndi bunimba shomera boine KITUZI omubwingi ibanda twine yo mwami Bobiasi aine KITUZI yona eyori kwenda kuruga ka box kamwe mpaka ka bono kapase yabaye koma twine Konde
nawe ali Banda nawe naguza kituzi. Twinemu Mutabazi nawe naguza kituzi. Ivan still Banda bona abantu baguza kituzi. Abakazo twineyo New Jonathan naguza kituzi. Brother naguza kituzi. Omubwingi bwona obwoli kwenda. Abisingiro twine Nsimire nwenda kutandika kituzi. Uyobuza nindandikira nkahi konka shayini magoba ki nosa kwebuza abantu abo. Alternatively enabezi nabatera nosa kutera niwe. So twine Nsimire twine Muhechi abo nabisingiro. Then twine Alex omuntanta muki. Abandi nzi still isingiro. Twineyo omwami Muzora ayine kituzi yoneyo kwa noyenda. Ebichwekani bingi munonga kandi buli kichweka cyanyu twineyo omuntu. Konka munyikirize nti nshomeho bake kandi obutuyejana nawe tushomeho abandi konka enambezo kandi bagabukiremu ubatere nambejo mbwenu wareba nti stogwe nomanya usakugira nti ngaha nanye nyina capacity yo gukora cyo gutera factory bakandetere mutoke yanje ntukusima niwe wareba nti mwene wenda tukwetera ha henyini ati ntukibasa kandi cyo cyashituzi kirinti tukutera munti kandi lete motoke yawe ojo yakira factory apana ntukwetera kituzi henyina ha holi so nogaruka notereza namba zenyine zina kushomera 0787 30 509. Alternatively notera 0787 30 509. Yabane mnunga Victorious kandi ninyisigiwe nitwe Orino Tambira nitwe mugweno mjenyi kurugo muri Kituzi Farm Company Limited. Neburura kandi ashayisha tunitwe kampaka shahina nibandi batuganire birungi bya Kituzi nibatugambira Kituzi wanda kushubura no tandikira nkahi kandi Kituzi jenenye boburi age na mnunga abakikuru bita bari kushasha ingingo abari kushasha magufa wabatwara ka box ka Kituzi as a gift shuare no wabakorera kurungi mbweni watakanyure Kituzi making sure ngo testinga Kituzi fridge it is always good mbwenu nyabara we karondo kanywe kandi kugira ngo mubano kanyoha kugira ngo rino tambiro bitarona cyange cyo riyo no yongera hamagaraga okugombeka abakituzi bakagira ngo reka tuombeke byo kurya ahubwo ko barebera ubutuzi abantu tubacu burya bagira ngo reka tukore cyo kunya tuteke mu butuzi mwene Victoria Sintwendo tugambire na mnunga bahiza kuteka hijesha ha TV yetu bakashangaho abagenya bari kurwo mu Kituzi Farm Company Limited ntwenda ngutumanye ebirungi byo mu Kituzi drinkage ni kabiye ebirungi bya Kituzi ni byingi munonga ekyo kubanza Kituzi ni liquid wano bakitata mu Nyankole ni namizi liquid namizi so akashada wahura kakogam wahura ha mu mirombo n'amacho atakirabaho ka Kituzi nikaza kuraba hoji haza kakereze kakwenchinge thirst mwenka kwiye hiruho obure wena wakora ki wagaruka mamani abantu bengi kunkuzo mu field bangira tukonka shi Kituzi kanenya semuza Kituzi nye kunkujinywa kaninkora Kituzi nye kunkujinywa kaninkora mnonga kanenjira kahehero hati mbabuza kahehera ko kafuna for a long time ninga for a short time akujandika karongera chikitano kaheza kagenda hati anda kuchira bengi twena ntukora outdoors ntukora hero haza hera itukora hariyo mchuchu hariyo motoka ntwisa fums ze motoka buri zoba buri sha omuchuchu enguto za Uganda ntuzimanya gokuzikusha dere motoka za Uganda nazo ntuzimanya kuzikora cyo kuzikusha so ntwisa omwika mwingi twisa no mchuchu mwingi chuza cyo gukora ndi Kituzi elimo obutuzi kokuba bugamba obwoki then na majani haza hari umuchi bakweta antioxidizing agent omurimi oloroveremu ne ekikwiya obutwa omubiri omuchuchu ogwo tugushimira kuba guli omubiri gwawe ezo fumes z'emotoka tushimira kuba ziri omubiri gwawe hati mboni ko kunywa Kituzi ekuyamba kugira nti wayesamula uyamu burofu obu ninka omwana yaba yesenyiga ho bazoba kubateka omunyindo then akasimula then akakora ki akafuna relief so Kituzi nayo ni kweli no yasimula ningo okora oyamu bo mbwenu airway yawe ekora ki eba unblocked ninga erugamo burofu obu so otakatina kandi Kituzi kunkujinywa nyweka nenkora kokora mbwene cyo lakore umufuna katambara
kwanya kachituzi kawe funa katambara ogumokoro mukatambara kawe so that obwa koro brofa butakazo matmosphere kandi ukawachi ukawisya kunkota katina chituzi ndiye kuyamba omuliro byenyene twinga bakikuru manya ko kumwana okurakura ombigumane guhinduka noshanga ndimwe no enshoboza yawe tashoboraje chituzi ine fiber ne kuyamba omushoboza yawe ntuwashoboza je mmere washoboza emmere mbwenu ko kugiria taine kuba esigiro munda ombigwine kukoza emmere then ebyasigara ebitakwenda kukozesebwa mu mubiri bikashoboraje so mbwene za kuyamba kugira nti iwashoboza je labandi munjira nti mwenye kungumya kashituzi kanishesha kimanyisa nti woine oburofa obwa buli omubiri gwawe buli muntu bushobora abandi bakujyanyo kanintu tukakongeza kunywa kashituzi no wana oshoboza oburofa mbwene tatina so nkikuyamba akushoboza oburofa bwono kashanga nimeno omubiri gwawe gurije munonga ekindi abakikuru nkuko bagamba hina akikuru abira amaguru mweno katamba alamati abakikuru bonga ebirebe n'abana bato abantu b'emyaka 20 30 shanga mwana nataka omugongo nataka amaguru nchange manyisa and oine minerals ezokulakinga chituzi nko kutwagamba nti n'amizi ndi liquid harimu minerals ndo mizi harimu kwa kugira nti mineral water chimanyisa nti it's full of minerals choose like the rightful minerals zokubantu ogumira amagufa gawe haza ekuyona pain ejo twine muka zinc no manti kine healing energy imara kushasha emigongo amaguru yona pain yo kuba kaza kuyamba ukachituzako so inwele kachituzi nko kubagamba chituzi teine myaka yenywele kachituzi iwo mukikuru omusigazi abana bano bagauka amashomero omwanya gukereza omwana wawe bintu kandi bitaramuzimbe bwongo ebirimuke bikozi nyingi mwehere kachituzi kugenda kachituzi kali nacho omwana wawe abirira 05 ngo kutwagambira last week ariko yebiro byokwezi oshange nti mwenu kazinki kaza mujo mbwongo bweye yaguma nayijuka ibara amushomeso mu class yaguma nabijuka yaguma bikwasireje then niwe mbwenu oshemere nkiwo muzire so chituzi uje kwate family yawe yona ujikwasa chituzi then ibintu bibeje. Yes. Thank you so much, Victoria. Kandi shwari yebare no kushobora bucyumbo cyone kiri mu chituze drink obundi no bano karebera mu cupa kunka turi kumanya harumuci kunka yabishobora kurongi kazinki nara hakacupa hawashomaho shobora no bireba kuronje berumu kandi utaka kanywire nyabura no banza wakacumcumira kuronje munonga because hariho evakweta residues kwa birya hansi yakacupa so no banza wacuncumira je kugira ngo byo na bimixing na namizi nguko kureba juice yo butunda waheza kugiteko mjaga nayo netenka atobutunda buza hansi so menga shongo wabanza wa mixing aje wa shaking aje byatabura kurungi wagotomera kachituzi kawe wafuna ekirisi kiri mu kituzi drink mwene owishemwe ni nyendo tugambire itoba kwenda kutandika kushobora ombwingi dukorachi akwenda kutandika kushobora omubwingi kwano shobora ombwingi first of all our discounts so hano nila kutandika kushubura omubwingi kandi kwenda discounts zito uza kutere nambeze za hansi ejeri kuraba hansi ya screen yawe iwa watakureba omura audience zitakureba so ni namba shomere wano takureba kandi uri kufurikiza 0 mushanju 30 50 09 je washangeri busy akwani mutera kandi tubebaza munonga kugira nti numutera Rotera nambeje ndijo 0 mushanju 30 alternatively nyina bashobera abantu bache abarukunjiri na nabantu banje abo iwo wawo yurukunjiri ori kwenda kutandikerizo wale bachituzi busya hazo beno bebuzo bantandiko bantatandika ije sign yawe yo kutandikiwo munyarukunjiri so wabo rirukunjiri beno yebuza hona chituzi ninji yanka yinywe hona shikandonzi Ahindugire ntakurebayo Ajopex shopping center rukunjiri no yaho chituzi yona eyori kwenda wa mjani rukunjiri aha street henyini omtown henyini bariya wantujete nka high street yabo nke yambara henyina on hari then to the master shopping center Rubabu near stand big still nayo rukunjiri zaho omwebuze omugambe ndikankanya yakutandika na chituzi mpayo box 10 mpayo box 20 mpayo box 2 ndandikirawo naza kubukereza then twine twa Alex
shopping center na wali Rukunjiri Gerard and family Nyabikuku na woko Rukunjiri utakaja ndikani weka ndi Nyabikuku okoko munda nintandikanta wanashika transport ko kugumaniza omutawuni kuza kukolachi bagwatigala fero apana utakafayo abokwatu bichize hihi tukamakinga sure and buli omwe buli hamembo twice ya watch tuzi so tokafayo then twine junior and friends bali kashoroza still Rukunjiri then twine aquapasta twine Nwagaba abona n'abarukunjiri twinemu owomugisha Anet abona n'abarukunjiri so wabo uri Rukunjiri uri kwenda kutandika kugura mbwenu manyante abantu bawe barahawo hona so wena wakuramo wamanya noikao nibabuza kituzi bakeza kituzi yone yori kwenda kandi cyo cyogura kituzi omubwinji number 1 ko kunagambira tukeza ka discount so no shangantiwe akabeya akomushubuza omuhangu tashana no nkono komushubuza omuti mwena muri abashubuzi yes ndibavaluinga munonga kandi tubasima kuba ni mushubura nitu konko muntu no kimako kugura bingi niko kwagura kilo ya shukari no kwakugura half timukashanisa mbwenu ngura so mbwenu abagura byingi no shanganti mwenu twamusija makantu mbwenu to enablinga kujanti yaguza a factory price ekirungi kyacho no kujanti twakusija mu discount ekya kabiri ba big stock isibitu abahanga bagura tanchira yigana mpaka hona iba kubasa ntubayamba ntwatuyo mbyanga byanyu ntwija yoko tubayamba okwa supporting ata tusakutwala ka stock yawe then tukutwala ombyalo okucreating yo market twantukola ka marketing zitu so oshanga twakuyamba o stock yawe kutambula omangu kandi nawe esente zija mangu wakola business ezindi washanga twakugurizaho twakeraho cash wanja mu stock endijo when business yatambula mangu ekindi ntukuterero kalango ka shaft West burakana twija tukushoma abantu bawe bakumanya ne atakumanya bwana guza kituzi na waija kandi kwakuja guza kituzi tagura kituzi yonko shanga tyagwa nebindi eduka lyakola kiri yakulakulana so ida kituzi nitukunda kukula n'abantu tukunda kukula na customers bitu when we pride in growing together ndi wakulakulana not have business byo tukulangaje abantu bija baguro wawe haza business ekulakulana niwe yongera stock tushemereraje twina abantu bingi atanchira ka box kama hatumuli aka box wingi so nshomeza munonga so wano enda kutandika okimanyi kituzi netambula nicho kubanza etwire home katare abantu nibagimanya tukujyana za kulonda kandi kuza kulonda ya katare nza kuyamba kulondera katare nitwe so wabo birori ko tini ndikona shaba tumaza kujinywa bona shaba tubagimanya abantu nibagimanya nibagicenga etwire emyaka mingi mbweni yo ohure ohamere intinoza kuya sente zawe kandi ine magoba marungi so wabo lyokwe ubeno yibuzana hona shinte nkitekemu tajitekamo insign yawe yo kutandika so tere simu yawe njakare twije ko wawe mwe to delivering yes thank you so much Victorious kandi warnitwe n'abatuzi farm company limited abantu bari kutukorera cyo kunywa cya tuzi drink bakora mbintu bishatu obuki obutuzi hamwe na namajani yenywere kituzi ahabo kuba hariho bihanga birayongera hamagara gawe ningasho mu birwawe ebyo tuyidota katungire na munongo obutuzi ntumanya ngo nekiriza cyangwa hamagara gitu kandi bo bija bakino mu cyo kunywa mwende katonyere kituzi tufune ebiriso mu magara gitu mbwenu ntwenda kumanya Victorious kituzeji ni expiring ninga te in expiry date aho katungira hona nokanya kituzi ni expiring nka products zona eziryo munsi actually recently aho mwana jaye nambuza kunkashima ko siga lipstick yo kantaka baga expiry date lipstick no mwesiga file dinga itaba kituzi tukwenda kukuta so waza kureba ha akachupa kawaha twino manufacturing date twino expiry date nureba kituzi yitweji tukajikoroko obobwire kandi neza kwachi ku expire ngo bobwire ekyo nchachi tuzikirindi eri nacho kiro kiri nacho chachi ne longer lifespan when shelf life yayo neberi ndingwawo so kituzi ne expire ngo mu mwaka gumwe kandi idea taho umuntu akosa kugura kituzi ekamara wo mwaka gona
era bakasoma za kucho bingi batugambira nti kyakiri rare munonga kushanga kituzi ya expiring kyakiri rare akuba ino mwaka gwona so mwaka gwona mezi 12 buzima wano oguzaka box kamwe ka kituzi noboine kugireka so awanchi mugumire nayo kugira nti mukimanya nti kituzi ine a big long ine shelf life mpango omwaka gwona at least omukwezi ne bayahwireho ushanga ntwaje producing hati ya kwawo soti ya ikayono kwikayoko so kituzo tajitina okajandi kandi kera nkwate kandi kera kwata kandi kera afe apana a whole full year no wana ukiguza kituzi yitu so kola shange nti kituzi ekozwe nka January 2025 right now mbona tuli mu May right nibe kiri okay so umwaka gwana wano manyanti nchimuni nywaka kituzi kanje yes so yebale mnonga kandi turikwerira kuhendera ebigambo byoriyo nogambira ba customers bitu ba customers bitu ntubebaza mnonga mbwe ntwalanga kubebaza nebigambo nibibura abo kuba mutubesizawo tulia kugira nti mwenu ntubeesizawo nikyagamba nti ba customer ntubasiima kuba kandi omunywi wentu kusiima mwene ebikukiraho munonga aho kuba nkokukyagamba it's one thing stock kugura ebintu nti nkakuna bakubashomera nti bagura emotoka baziparkinga iwe munyoka nga kunywa kimasa nti stockist naza kuguma inaki ebintu byeti nebiratambure konki iwe munywa nonywa making sure no shanga omuntu okakugira nti munyoka ngambire kituzi nicyo kyekula kyanje erizo ananywe obucupa bushatu mbwenu nokugira kasente kakabuzebuziremu kokaranyira nakandi mbwenu mwebale munonga kukunda kituzi kutwesiga kutumeza mu katare kandi ntubeba pledging anti tuzaguma tuheze quality nungi ebimukushero mu kituzi muguma mbifune ndi waba oliyoko noshasha cyo kushasha cyona noza kukifuna mu kituzi buzima noza kufuna relief omu kituzi so mwebale munonga kutwagira mwebale munonga anti tushije amaduka ganyu timukutubinga ntuheza feedback kandi nawe katuhamye nti kumtukeza feedback buzima ntugikoraho ebitaka kozile wombwe ntu yabantu no mayobwe ntu wa slow konka mukimaye tubiteko muki omunkola ntubimanya tubihurire kandi tubiteka so byone ebigenzire bitari je okwemunugunya kuno kwakuba kurumu kajya nti mwene kanagambira iki kata kakikozire turabe bibambe tushiriho kandi tuzakukikora otherwise mwebali munonga okutukunda na buri ekikwija cyona mbene mu kikunda abizira show by the travel bayize abizira show yitu rayirunda Miss Bushenyi mwebale munonga mukahiso mukole ekitinisa mukija mwachakara mbwenu tukashemerera buzima tukashemerera bako tukabareba mukija mu bwingi kokutwabesire turashwire akatwantwebuza hona shi twakore first ever show ya Miss Bushenyi rero abantu bakanga kwija nzakwe kwegera haho twerebere ba model bit kungabambe mukija so mwebale munonga mutiyaho wanyonya ko ibintu bikarwanga konka niroro tuzakorobasa so mwebale munonga mbweni mukama baho mugisha ngumeni mutukunda yabale mnonga Victorious kandi shiwaroga yari umjeni wetu ariko rwo mituzi farm company limited kandi yatushobora kurunje mnonga ngo kituzi nayo ne expiring mwene waza kunywa kituzeji making sure ngo wakwataka chupa kawa wabanza warunda expiry date kugira ngo ushobore utakanywe binte bifire kandi bikabasa gukora kuba magara gawe icyo kunywa ikindi tunyango bundi cyombe cyamagara gitu mwene twanyu cyo kunywa kitabonire ntimanyisa kutubasa kushisha binjo mu magara gitu KITUZI Farm Company Limited ntuba turi yahabarurakana shashatu n'icyo kampaka harshahina kandi bari kutwegese birunje biri muri KITUZI drink kandi bari kutugambira ngo ni wuri kwenda kutandika kushuburana bakwakira kandi ngo washobora KITUZI harimo umugisha muhango turi kubasa kuguma ngokori notekwa kurwo mu idara ukaza murindi kunda mnonga ibara ukunda TV West kandi ukaguma nitwe aha program zitu inyinji mnonga zikuba twinire abasiba nitwa hizobe ntubakunda mnonga twenda kubendeza kurara kurungi wine Claire hamwe na Victorious okurwo muri KITUZI Farm Company Limited murare kurungi.
WestNehinda.